Әй, мен аңылы. Еңә шитият кіші кіргірді көңілләй бір түгер. Әй, айда, уянырға вақыт. Сіз кім? Баршылмағыз, мен қоррақ. Қорықмағыз. Мен сізге теймеймін. Әйбірлеріңізді керек түгіл. Бұйыртта бар-бар мен ұшағын әйбір көрінме. Дұрысын айтқанда бұйыртта бірден бір әйбір ол сіз. Сіз ескерткіш мотор. Яғын келмеңіз, қышқырам. Біріншіден сіз қышқырмай шақсыз. Çünkü қышқырсаңыз көршілерге кіріп жетешек. Сіз елдегі қатын шуңа көрі ят ир білен аулақта көрінусізні файдада түгел. Ешкіне қарасаңда, яқшымы нашармы мен ир кіші. Бес шахитның екісі мені қарақ деп ойласа, үшісі барбір сіздің сүйеркәгіз түгілмі деп шекленешек. Сіз не сөйлейсіз? Екіншіден, менің сіздің yanға барға тілегім жоқ еді. Сіз хоштан яздыңыз шуңа көрәгіні. Әдірісіңін айтқанда, мен сіздің yanға барар едім. Сіз ескерткіш мотор. Көпме фатир басып, мұндай фәріште білән шырашқаным жоқ еді әлі. Шығып кетіңіз. Кетем. Бір әйбіргізінде ұрламадың, айтқанымша бұл фатирдан ұрлардай бірден бір әйбір ол сіз. Кетіңіз. Мына қазір кетем. Сау боласың. Рұқсат етіңіз. Мамықтай емшақ қолығызның бәрге. Сіз құштан жазған уақытта өбәсі қалғанды бейт. Нәрсе бұл? Нәрсе бұл? Нәрсе түгел кім? Альбина, кім бұл? Білмеймін, мен қайтқанда фатирда еді ол Халил. Яры, қозғалайым әлі мен. Қозғалма. Тұр. Кім сен? Қорақ. Нешік кірдің мұнда? Ишіктен қорақ дегеште қоян кіреймен тағын. Ишік уақытты көрбет? Мен бір уақытта да ешкіні уақыт кірмен шын қорақ шулай еді. Нәрселерін алдың? Әйбірлерін алдырға жетікшімеген бұғай ол. Неге сенің алдыңда шуғалап тұрайды ол? Альбина, сен айтам! Неге сенің алдыңда тізлеріп тұрайды ол? Білмеймін, мен қайтқанда фатирда еді ол. Ұрлаған әйбірлерін қайда? Мен ақиретлі әйбірі ек бұл фатирда. Шынында мұның не сөмкесіне қапшығы жоқ. Қорақ мұсың бұл, Альбина? Кім сен? Қорақ дейін бей. Альбина, кім бұл? Білмеймін, қорақты. Нешегінде қорақ тұр? Сым, мен қайтып кіргенде фатирда еді. Қорақ мен, қорақ, жибәріңіз. Қозғалма. Ұлтар. Миымны тишан, сәлкінсәң. Мен сені қазір ұлтыртам. Білесің ме? Мен кім? Біраз жулик тұр. Рәтлікші юққа пистолет шығарып бұлғамаз. Мен районның милиция начальнигі. Кішісіне өкіліккәнмін екен. Жойда жибәріңіз. Қозғалма. Мен сені қазір статья білем, буам. Мен сені қазір ұтыртам. Қатыр басып шыққан үшін бір 5 жыл ұтырып шықсан бәлкі біраз қойдасы болар. Мен бір нәрселі ұрламадым. Амыз! Ұралды деп оформлайтте шақпыз. Бір 50 миллионның айбірін алдым деп испатлая шақпыз. Халим, тынышлан, сен қарышым шығарып жібер. Неге? Бейлендер. Қазір. Қазір милиция наряды шақыртамыз да. Тоқта. Халим. Шалтыратма милицияға мен қорақ түгіл. Кімсің сен? Шалтыратма жылға мен қорақ түгіл. Кімсің сен? Мен сенің қатыныңның сүйеркесі.
nişanşı martaba kilom indi. Senin hatanın yanına. Yolgan. Halim yolgan. Men bu kişini birinci tapkır Şulay, şulay. Hazır indi sen meni bilmemiş kasalına şaksın. Halim. To'xta, narsa o'ylab chiqardingiz siz munda. Albina! Halim, men bu kişini birinci tapkır kurem. Halim. Bitirem. Halim. İki kızına! Kızma. Pistoletini yaşır. Militsiya şotiratma. Men şınapta qarraq. Senin xatınının siyerkası dep sen militsiya şotirata başlagan şeytirge mecbur buldun. Qarraq. Aytdim bit, yolgan deyip. Halim. Halim. Hadi. Halim. Tınışlan bir zinhar için. Alfiye. İsen mi Alfiye? Murat duydun mu? Şapıralı. Murat. Hazır ol. Bizim fatırga tuş. Tuşka şeytirmen. Hazır ol tuş. Nu tuşka şkurursan. Halim. Tınışlan bir ya. Haniga! Niga senin önünde tizlenip duraydın ha? Koyan bileyim. Men koyup kirgende fatırdaydım. Halim. Men qarraq. Xatınımın bir kaybı da yok. İşikni açtım, kirdim. Barandım. Urlarday bir tapmadım. Xatının qaytıp kirdi. Meni ko'rgach аңını yo'qoltdi. Аңını yo'qoltuv menga g'oshiq buludan tug'ildir albatta. Qo'rqqandir. Anan аңына keldi. Şulay mı? Şulay Halim. Ya hushsiz yatqanda o Seni sayında начальник. Hushsiz yatgan xotinga yo'l chiqargan men deb manyak tugul. Qarraq. Sen narsa qiling? Nima bo'ldi? Öyle. Albini qaytib kirganda uyda shu banda bo'lgan emish. Bilib bo'ldi, qaraq quralni. Halim, tınışlan deyip. Dashma! Ayna senin qarshingda tizlanib turadi. Sen o'z xotiningni shabrlamaydi. Hey! Kimsin ha? Bilasizmi, men koyup kirgende ol Sen aytam kimsin deb. Javob ber, yo'qsa men seni iyagingni so'g'ib chiqaram. Seni tash qishqirma. Mening kim ekanligimni bilasan kelsa, ana o'zingning alfiyangdan so'ra. Alfiya. Sen mening alfiyamni qo'yan bilasan? Sening alfiyangni biladigan yo'ramaydigan punkt bor malla uголовный kodeks. Marat, şalma sen bu kişiyle kurup durasın. Aksalama! Ali, bir hele bol. Kolum böyle gelmiş bu. Başlayın. Bol! O bir hele. Karasın ya. Öyle filanını bulan diyor. Sile. Ne karı? Ali bol. Bir hele kolum böyle gelmiş. Karasın ya. Elimin durra. İyi. Hazır Alfiyesi şakırı gele. Bekle. Alfiye, men Halimlerden soldurdim ha. Sırrıştı. Allah'a düş. Dışkaş olursan tez bol. Marat, aşıkmaz diyeyim karşın. Marat, aradım beni. Anlıyorsun, alıp gittiniz bana. Tapşırınız militsiya şizofrenik durula. Oh Albina, qo'yib ketdi sening muhabbating. Sen yoratmaysanmi endi hozir meni? Жетті! Halim, Marat zinhar işin demeydi. Aşam. Bilmeyeceğiz, koruyacağız. Yok. Barısında şuşunda o'zi biz xaritashaqmiz. Alfiye. Ali beni tek otur. Nerse buldun? Alfiye kilelim. İşanmi Alfiya? Sen misiniz? Kim bu? Belki men senden sorarlar işte. Kim bu? Yok, kimsin bu? Hozir endi u senga meni bilam deb aytib turarmi? Alfiye, kim bu? Koyan bileyim.
Марат, негесін сіз шул кішілер шанып отырасыз, мұны көрмейсіз, мұны кім екеніне? Yok, anlatыңыз әлі, мұнда нәрсе бар, бұл енді комедия. Бәлки мен сенен сұрарға дейіштір. Бұл енді тамаша дейі. Біріне аңламын. Аңлатырмын әлі мен сеңа. Савалы! Марат! Сен өз қатыныңа следователь сұлларын қолданмайды. Әй! Не кірдің мұнда, кімсің? Ярыйда, тынышланыңыз. Қатынарыңыздың ғайбы yok, мен шынап талдаша, мен қоррақ. Шығарыңыз мені. Телефоннан мен сізге барсын. Yok, сен мына шошында отырған келіс бізге барысында сөйлеп берейшексің. Шулай енді. Қазір енді сіз мені сатқына шығарып жібермейсіз. Қуаттың қыз білән бәйлі шығар уақыт. Құттышқыш болмай енді ол. Кілнәш ол милиция начальнигінде аяқтан еқақамын. Тұш! Шығар мұны әлмейсің. Бір неше тұрған мұны? Қараңыз әлі, неге сіз бізге шамайсыз, ә? Неге бізге қатындарыңызға шамайсыз, ә? Шушы қараңға шанып отырасыз. Әлі, Марат! Арада шығып тұрыңыз. Бар. Шығып тұрыңыз. Қазір давай дұрысын сөйле. Сен қарақ ма? А сен өзің кім? Ну, мен сауда ерті директор, коммерсант. Қара, неге кірдің сен бұл фатирға? Нәрсе, кім фатир екенін білмедің мені? Мен бұл фатирны басарға деп кірдім. Ал дейсің. Пәші, сен қатыңнан шекіләнәсің. Ярыйетлер су бергізәлі. Текін отыр. Бәлки сені мұнда обедта кетіртіргеді. Нашар болмас дейді. Нахал. Біздің қатынларыны қоян білесің сен? Білмем мен оларыны. Ұлықта неге өзіңні менің қатынымның сияркасы деп атадың? Осың бет милицияға шалтырата башладың. 30 миллионлық акт түзіттірем деген оласың. Милиция шақыртмас үшін бірден бір шара өзімні сенің қатыныңның сияркасы деп атау еді. Яр, ансияра. Әміне, менің қатынымны қоян білесің енді сен? Мен оның есімін гіне білем. Неше қалай есімін гіне? Мына бұл құжат сен шалтыратқанда Айсан Әлфия дейді. Мен ойладым Әлфия сенің қызың я қатының бұлыр қаты ештеп. Сенің яш кіші екенін көргәш қатының дыр деген фикірге келдім. Шуңа көре гіне тілге алдым да. Әм ялғыш мағанмын. Бұлай сенің қатының білмейм де білерге тілемейм де. Тарғаш қатына көз салырға өждан құшмын. Түшіләніп отыр әлі. Сағалы! Сенің арқада саққына байлабызыңды шақалды. Қашары! Хали, әйел біздің арқа бір 50 миллионның делішіміз, білер бұтын зұлтшылар батырына кіріп жүрмәз. Сен андай фальшивый делларына көп шығуат еткенсіңдір де бет, ләкин менің білән андай іш барып шықмас. Егітлер, мен сізге дұрысын айттым. Жибәргіз мені, қоррақ мен. Мұнда кіргенім үшін, әміләккенім үшін ендейдір суммы бір алам. Әне енді суммы бір аласың енді? 1 лимон бір алам. Айо, бірақ 10 миллионнан да кімге келішмей бе? Андай ақша менде айу. Сенден енді ақша барсың. 1 лимон бір алам. Я, қалай бұны? Зибарек мәлі. Сен нәрсе? Ол бізге моральный ұш шеріп үшін күні 10 миллион кетірге тиеш. Түрмеде отырасы келмесе, оланы әт сигенші тауыпта кетірешек. Тем более, профессионал қарақта екен. Егітлер, қарап тұрам да мен сізге бір тиында бермем түсілі. Ұшамайсыз сіз мені. Мотор кішілер тұрсыз әлләр енді емсіз кішілер. Қаралы, түшіленіп отыр әлі. Уғарлай, сағалыш! Ақа-бақа, қоллары бәйлі кішіне қайнап тұрасың, а? Әлбира, Әлбира! Шыңғалдар. Әлбира, ғафу етсем ха. Ол шыннан да ұялғаннаған екен. Сіз нешегінде шул қораққа ұшанып қатындарыңызды шәбірлесіз. Әлфия, сен де мені ғафу ет.
Сволочтар сіз барығызды. Ну, аңлашылмаушылық келіп шыққан шолғына сен нәрсе. Неше тәуіз мұны? Мұны ма? Башта отделға шалтыратып жігіттер біле сөйлесуге керек. Бір-екетін камераға еуіп тұрмыз. Сонан жайын табылыр, әйде, шалтырата Тоқта. Егітлер бұлай болмай. Бұлай болғай дұрысын сөйлерге керек. Тұңламағы санашыл жүйлердің лығырдауын. Психушқа айтып ябарға керек аны. Сен нәрсе? Ел идиот мәлі? Сен көздеріңді шекірейді һәм мені келіп сұқма. Сіз әсі қолдарын байлап алдыңыз да бірәм келіп сұғып кетесіз. Қарап тұрма. Мен сенің қатының білән да көп рахатланды. Қойда? Нешек? Не сөйлесің сен ақма? Әйде, сөйле. Соқмайсың ма? Жоқ. Тұңлама шыны. Еккен отыр сен. Әйде, сөйле. Әлфие білән болғанымны ізбатлай алам. Әйде, әйтінді исбатла да. Әлфиенің тәнінде аппендицит операциясынан қалған жүйе үзі бар. Бұттан үстерек оң яқта. Соғылыш! Менің қатынның тәнінде бірер нәрсе бар ма? Мен әлі дүниядағы бүтін қатындарын текшіріп үлгермеді, уақыт жетішме. Шолайда әлбен тұрда да айта алам. Тәнінде топ бар анның. Нендей? Әлбинінің имею астында ұшты біннен назғына кішірек мен табы бар. Оң яқта. Сіз нәрсе? Екеулесіп, сосын бір бандиттің сүйеркелері болдыңыз мәлі? Брат! Халим, сен көрмейсіз мені? Көрмейсіз мені бұл кішіні? Тәшма! Ай! Келені мұнда ұтыр әлі өсісінде! Ұтыр әлі! Қайна. Ғайып бар, ләкин қатынларыңызда фәрішті түгілсіздің. Жоқ, сен де бек ақылы хайванға шағансың. Рахмат. Шынлап айтасың ба? Хайя, шынап қараққа ұшамаған бет. Айтып тұрам ет, неге ақылы хайванға шешің сен? Кімсің сен? Не ішлейбіз? Неше тәріспіз мұны? Іштейбізсің, а? Бұл сұрауны берем бетейінде, не ішлейбіз бұлайын тұруда тойдырды. Еккіне ұтар! Қара. Әсі? Психиатр шақыртық мәлі? Дурак сен, дурак! Ненде психиатр дей? Қатының сүйеркесі шүлерім ақылым сеңа барып үстігіл міне. Барып, хапсы біліп шүлесіңге керек. Олар білен де разборқы қаты бола шап. Сен көрмейсіз мені, бұл бет шантаж жасарға деп мақсус келген кіші. Керек, Әлбина. Мен сені іліккі шейлер атам. Дурак. Дәшма! Ана ұтыр диванына диккіні! Слушай, senin azgına bulsa da yatın var mı yok mu? Ишмасам сен тиккіне отыр енді. Әлігін әрітмейінен башқа яши алмайдыр, ең махаббатын бигірек түйсінушен болып шықты. Sen öz akılında toğul işin! Разберемся! Кеттік алды yanına. Давай. Бұларыны неше етеміз? Ағалар да біздің біле барсындар давай. Давай біздің бұлар. Кірмасың үшін ауызын тұмаларға керек. Да. Біраз сөйлем бар ма? Біраз. А? Bin mi? Bin Tayyip. Güzel bir sana. Plastır bulsa Tayyip bulgamaları ya. Şeret. Kaçırmasın. Şundan. Hazır. Тұрғалымынан, күрелімінің сұсында. Алем, малай мұның ояқларын бәйлерге керек нәрсен бар. Давай подтяжкаңды, давай. Давай, қазір. Так. Алем, тұт әлі аяқларын.
сені. Дәріс шешесін қаплап та көл. Ей! Әрі мен үйге кірмесін. Қызық ситуация. Бірігіз милиция начальнигі, бірігіз бүйік коммерсант. Қорақ мұ сүйеркем екендігін ашықлай алмайсыз, ә? Ярар. Қолғаларға санкция бер. Ташла. Санкция бердім дей. Әнинді статья бойынша? Ну, күшлеу мәселен. Күшлеу. Аха. Күшлеу дейсіз ме? Әйе. Кім қатынан күшледі деп өзіңді? Сенікін енді брат, ол бет сіздің фатерға кірген. Жоқ енді, даныбыз бүтін районға таралашақ. За попытку к изнасилованию? За попытку. Эй, ақшағын алайық біз анардан, а? За попытку дело ашқаш, ақшаны өзі кетірәшек. Егер де бізді қанағатландырған сумманы кетірсе бәлкі жіберірміз. Шулай ма? Ярый. Бала Сахалим хатыныңны алып кір. Әлбені. İsem Albina, İsem. Ayda Oğuz. Ярар, Нәрсе Albina бұлай қорқып қына кірәсің? Милиционер хатыны өзің. милиционер қатыны болсам да, bu bölmege kırı barabır kıtnalı. Қорқма. Мен бит әйбәт прокурор. Әлбені, тегі хайуанны бір жазасыз қалдырып бұл ма беді? Ариза yazıға керек, күштерге маташты дейді. Siz nerse? Yine bütün halkında mısıl etmekşi bulasın. Тапыршын мәлісін әлбені. Бұл қорқытырышың нәрсені. Yok. Ул қара. Eyberlerge terge ilgirmedi. Mine kağılmadı. Yok, yazmayayım. Yazmayayım, etmez de yazmayayım. Dostlar, әлі шынында ол қорақны, ол кішіні шығарып қына жіберәріз ме? Нешек енді? Бір жазасыз ма? Қараны, Ха? сенің қатының Әлфия ясың ба әлі? Әлфия дейсің ба? Әлфия! Привет. О, İsem Әлфия. Айда Оğuz, Әлфия Оğuz. Tanıyım. Әлфия ғариза жазуға керек. Nende garıza? Кішілерге маташты деп. Kimler? Теге қорақ сені күшілемекші болды деп. Koyda kişilemekşi buldu indi o. Anasını мен қоя білейін. Сен өзің білірге тиіс. Неше ол сенің тәніңдегі шүйлеріңді біле. Kışkırma men koyan bileyim. Şalaşmağız әлі тұсла. Прокуратура бөлмесі бет бұл. Мұнда тыңдар сірге тек. Тек міне қатынларыңыздың тәндерін қоян білген екен ол қорам. Ойларсыңыз да. Әпәнділер. Әлбені, әйт түресін. Halim, ant etip eytem min ul kışını bilmeyim, minim tenimdeki nini koyan biledir, anısı da gajep. Min de o psixni bilmeyim. Әлфия ғариза yazsın. Ne deb yazayım? Күшілерге маташты деп yazsın. Koyda. Бұл біздің фатирға кірді деп yaz. Аныңаны сахамиятты түге. Шахидлар табырбыз, ұйыштырыбыз шулай бе.
Yaxşı. Yazarım. Bu prokuraturada andi falşivi işler көп işlendi, şulay mı? Жабында өзің хайван. Бұл прокуратура арқасында балдамайды айзасын түгілмісің сен? Elfiye hanım. Mına siz akıllı kişinin hatını, özünüzü şın nadan kişi gidip tutasız. Olay kilişmeyin mi? Şahsen min ol kişini bütünden çıkarış vermiyorum. Damına benim dostlarım Halim Efendi bilen Marat ol kişiye şiyaza birini talep ettiler. Evet hani en birinci şiratta kolga alırga gerek. Kolga alıp alır o şiranın sanık sesi bulup gerek. Sanık sesi bulup için yılının buluğu şart. Yılı bulup için özünüz evlersiz en birinci nöbette gariza gerek. Yaxşı. Anlaşıldı. Yazarım. O kabakatını beri bitirseniz tugul. Qarağız hele. Yazam. Qarağız hele. Belki kirekmese. Tut beni! Niye sen? Hemen karşı ha? Sen karışın beylene kureme. Kirekmi, kirekmi. Yani özünüz işiniz, mınısın özünüz uzaralay ortaklaşırsınız, anlaşırsınız. Qarang, sen bir onun önünde bir cezası kaldırıp bulma bitinde. Sınırlar şekine kıynağızda jiberimiz indi. O, Жанардан 25 миллионнан да кем алмай шақыр. Şollaşmağız indi. Prokuraturda oturasın deyip. Ғафу. Егер де ол шынынан да қорап екен, аның талап ұрлап жиған малы көп боларға дейін жақлап маташмақсың. Alfiye, yaz. Yani, min neytral neye var var, özünüz kararız. Yazасың ба? Yazam. Yaxşı. Yarı yalay bulsam, Murat, garizanı hatınına ide eybetletmezsen. Yaxşı. Attığı korak, suyerke, korak suyerkeni hazır kunda alıp bilesiz. Qarang. Şundan da sen ana şerkası deyip öyleysin mi? Halim. Daşma! Şayardım gına işmin. Ay, nervlarım bütüney bitken. O milisiya начальнигine bulay yok günçi buluk ilişmeydi. Yarar. Hazır ol korakını, ol bendeniminde alıp gilesiz. Hey! Yakın bak. Anne! Kimsin? Nişine oturasın bunda. Ha? Ha. Соң ауызын толы шөпірек болғанда жауап бере алмайын бет мен сені. Kimsin? Сен кім? Менсің шушы фатирда туып өскен кіші? Альбинаның қызы міне. Әйе. Нишіне отырасың мұнда? Отыртып қойғаш отырамын енді міне. Қызық. Тоқта сіңірім, ашықма тыңла мені. Мен сенің әрнейіңнің сүйеркесі әтейін қайтып бізні татты. Менің әтейім түгіл ол. Өгей әтейім. Ой, бұлғаш тем более тыңла мені. Бізні тұтты да. Пистолет тірап мені байлап ташлады. Беккенші кіші екен ол сенің өгей әтейім. Әне қойды. Пистолет тірап ана әлі қой алып кетті. Ай. Айлап отырға уақыт жоқ. Қазір әтейін өгей әтейін қайтыр. Сәнім мұнда қан қиылу ықтимал. Шеш тезірек қолдарымды.
Şimdi korap durma. Barıp şak olacak. Tizrak. Hey, hadi kurma. Ay rahmet. Ay sinirime rahmet. Şükür et. Ben gönütma. Ay ağlar. Bana şulay. Dursun aytganda men qo'rroq. Situatsiyasini qarab shulay aldashib yurayman da. Qo'y pishaqni. Har vaqtda pishaq bilan shayar. Alay-bulay qabat shirashirga to'g'ri kelsa, senga daningga da borsin damlatirman. Pishaq bilarman. Hozir men qo'zg'alay. Rahmat. Qaqarrum uchun rahmat. Sağ olun. Gerek. Sizin karşı kadı kurma. Sağ olun. Zülfiye? Zülfiye kızım. Hoş geldin, qayttın. Sağındım da bir günge sırap qayttım. Evet, Mındağı kişi koya. Nerse? Bunda kolu ayağı belengen bir bende bulurga tegişiydi. Nindi bende? Munda bir kimde yok idi. Qo'shqondir. Ne seriyorsunuz siz? Nindi kishi bulurga tegishiydi munda tag'i. Zülfiye. İnanın başı. Men uyga qaytib kirganda uyda qo'roq bor edi. Belki aniyengning siyarkasi bo'lgandir. Tasma! Qisqirasiz menga. Hadi, sen ona tizlanib turaydi. Allah qo'ydan bilim, halim, tinchlan diler sima. Ha, tanimlarni menimga qo'yan bilan ol. Ay, ne qishqirasan sen nega? Tag'ilma diler senga. Qishqirma qiz menga. Men sizning qizig'iz tugul. Ana ilikiga xotining bilan bolalaringga qo'yib qishqir. Zilovoy. Блять, qo'ydi endi. Ani, anglat narsa bo'ldi? Sen men qo'yib kirganda uyda qo'roq bor edi. Mana Halim Adilga shaltiratmoqchi bo'lgan edi. U meni o'zining siyarkasi deb boshladi. Bilmayman u kishini. Bilmayman men u kishini, Marat, bilmayman. Ay, tanidagi menni bilan. Qo'yam bilmayman, ko'rganim. Ay, men plajda ko'rgani bordir. Qarang. Shunaqda. Elfi yapanın tenin koyan bile iken o. Hanım bile plajga barganınız yoktur. Elle min bilmegende yürgelediniz mi? Yo'q. Qara qizali. Nishlab siz menim aniyimga ikkovlashib doпрос uyushtirasiz. Tasma diler senga. Tasma polkovnik. U Halimning siyarkasi tugul. Qo'roqda tugul. Bu menim siyarkam. Ha? Menim siyarkam u. Zülfiye. Zülfiye. Av. Dürüst söylüyorsun sen bana? Ayı? Hani şap? Sen ol biz yo'g'inda bizdan Fatiraga kirib yuri. Men ona bir oshqishimni bergan edim. Kirsani. Bu Fatira meniki-da. Ondan aniyimning menga turunda ona men aytgan edim. Alfiya turunda da siylashganimiz bor edi. Şap final oldu bu. Allah.
ешбаса күлірге де жарамай, башы шатынай. Қайтым әлі менеге, Қали. Тағы шундай халлар болса, шалтырат, ярай ма? Нәрсе қатып қалдыңыз? Әнелесің ол, өзен, я қорак деп, я әнеңнің сүйеркасы деп башыны қатырды дұрысың, әйтмәді? Біздің еш арабыз зор. Шуңа шетім сінгендір. Шиттен сінгенді. Алай бірді шиттен сіне тұрған іші ашамаған. Қара, ана қызың кімдер білән шу ала? Анысы инде Зөлфияның үз іші. Әйе. Анда сіздің ішігіз жоқ. Әуіл нашар кіші түгіл. Әйбәт кісіге де ашамаған. Шул қадар бүжік кіші болырсың екен, ә? Жетті. Тынышлан, тынышлан. Hayırlı iş. Sen misiniz? Matavuk gidip çıktı etələ. Toxtayla. Sen нәрсе өзің генә килдең мәллә? Anlamadım. Yok. Sen seni alıp giderге тиешләр иде. Alıp kilirge tiyişler. Мен bir депутат түгел, өзім келдім. Сен эләккән идең түгелмесең? Шулай шул. Бәйләп ташлағаннар иде. Тоқта сен қаян білесің? Мен барсын да білем. Мында булдылар алар. Тапмадым мен ол папканы. Дұрысырақ үшін түкләп зілерге жетішмәдім. Алан. Ayım. Ayım. Aa. Yaray. Yaray. Yağlı. Yağlı. Nesi? Da? Ha. Da. Ay. Yok sen atıyor. Ay. Kazak. Şulay mı? Qara seni. Yaray irteye kadar. Hoş. Halim şaltırattı. Seni kutkarışı kız, seni özünün siyerkesi deyip atağa. Ne şimdi? Bile şolay mı? Enişte caklar şimdi indi. Mına ol fatırga tup-turuk rövüşten sana mümkünlikler aşağı tügül mü? Şulay дейсің mi? Bütün ümit sinde tuğan. Mana sinde qaraqlarını prokurorlar da hürmet ite. Şul prokurorlar hürmet etkenge 2 taqqa oturab chiqdim da endi. Sık ilekme? Yarı, tağın bir tapqır kirip qarayındı. Ул papkını tabu bek mühim. Bilasın mı? Ул papkıdagi dokumentlar bo'yicha administrasiya boshlig'i Nazif Hadishni araştırılğa hüküm etib bo'la. Qarayam. Negasin sen ol papkani şol militsiya начальниги bilan сөйләшеп, o'rtaq tilga kelib kina olmaysan. Mana sen professional qaraq olarak yaxshi bilasan, ham anlaysan. Bizning de o'zaro anglashmagan chaqlar bek ko'p bo'la. Prokuraturada da, militsiyada da kishilar ishli. O'zaro munosabatlar ay qatlovlar. Alsa shulaydir endi. Yarı. Mana tag'in bir tapqir kirib qarayın. Agar da bo'lay buna
Bildir almasan. Mana bu dokumentlarni Halimga ko'rsata olasan. Bular kserokopiyalar. Mында Halimning qiyiq ishlari to'plangan. Agarda bularni o'rlay olmasang, mana shu dokumentlarni Halimga ko'rsatib, aniq qo'rqita olasan. Qarara, гражданин начальник. Синең миңа бик үк файдаң тимәсә дә шулай да синең аркадаш 4 елга кимрәк утырдым. Соңга шуны йымып калуың өчен дә бик зур рәхмәт. Мин дә сиңа күп хезмәт күрсәттем. Шулай булгач без синең белән уртак эшләр майтардык. Кыскасы без синең белән повязаны. Әйт әле миңа шуны. Әгәр дә милиция начальнигы администрация башлыгы өстеннән компромат туплый икән, нигә син моңа каршы? Син бит бу яңа глава белән әллә ни дус түгел шикелле. Ani өчен әле бу мәсьәлә сине бик кызыксындыра. Ташла. Синең тугры кеше икәнеңне яхшы беләсең. Раз инде миңа шундый зур эшләр тапшырасың икән, миңа кайбер моментларга ачыклыкны кертергә таләп итәргә рөхсәт ит. Ул нечкәлекләрнең миңа папканы кулга төшерүдә ярдәм итүем бар. Hayır. Аны синнән яшерүдән ни мәгънә? Аны син белүдән зыян булмас. Бөтен хикмәт шунда, менә шул аралар дустана булып җитмәү аркасында яңа глава администрация министрдан мине компрометировать итә торган документлар туплаган. Хәзер менә шуларны кулга төшерү өчен, ягъни аның картларын каплау өчен, аны компрометировать итә торган документлар кирәк. Ул папкада яңа глава администрацияның язмышы, Халим главаны да миндән бетерми. Аңлашылды. Әллә ни бик катлаулы схема түгел икән. Да, урла син ул папканы. Яңадан өстәп киләрен акча бар. Асын урларбыз. Nazif Hadi. İsen misiniz? Şaltıratmayın etmeyin ha. Ayşak şaltıratmayın yürsen eyvet. Da, ansı şulay. Oturağız. Prokuror oturağız digeç. Yürek жу итеп куя. Ярар. Кузгалыйм әле мин. Sağ ol. Sağ ol. Kim ol? Qarak. Nega senin ölmende kirli otura? Siz de kiyirilib o'tirarsiz bit. Haller nişik? Yaraysı? Ötüp barışlı kirip çıkarga buldum. Haller yaraysı? Nazif Hadiş. Dik mine qoy bir ishlar tekshirish vaqtida sizning apparat qatava avushqalay. Qara. Bitigizlikdir ag'arib ketdi, ay. Qara. Nega siz benim bilan bo'lay сөйләшәсез? Qizmag'iz Nazif Hadiş. İşler bara indalaysa. Bara. Sizniki baramısın? Bara da şekilli, var mı da şekilli. Ağır. Ağır bulsa gittigiz bu işten. Qara. Nega siz gil şımlı edip сөйләшәсез?
нервларыңыз бүтіне қақшаған. Сіздің көңіліңіз шымланмай ма? Ой, шымлана, Назиф Хадиш, шымлана. Шулай болғаш, Біткен, нервларыңыз бүтінней біткен. районның прокуроры шынды шутник болғаш, нервалар біте екен ол. Не сіздің езігізгіл өзгеріп тұра? Құлларыңыз да қалтырай. Яңа глава администрация шундай усал булгач. Кулларда калтырар. Назиф Хадиш. Хәзер. O, nindi şeşekler. Halimin sina şeşek bula getirge oylagan nişleptir. Ул да хатынына bir тапкыр şeşek bula giter ikene. Шынлап та, көптәннән бүләк еткәне юк иде. Sizning arada мәхәббәт тә юкмы? Зөлфия, әшәкеләнмә. Син генә уртак тел таба алмадың инде аның белән. Нәрсә таптың син шул көнче милиционерда? Кызым. Фу, кабул итәрмен мин аны. Кемгә кияүгә чыгуымда синең эшең юк. Алай эшләмә. Ай, тәмле. Ой, әнәй. Гафу ит. Ярый әле. Теге каракны үзеңнең сөяркәң дип алдадың. Әйтмин. Алайса көнләшеп төнкәңә тияр иде. Оста, анысы оста, өйрәнгәнсең. Әнәй. Кара әле. Ау, матур кеше. Шым ир егет, әйеме? Кем? Теге карак. Белмим. Хәзер шәйләр куярбыз. Ашап алырбыз, әтиң дә кайтыр. Hayırlı gün. Hayırlı gün. Rahmet şeşeklerin için. Köptenden bile gitkenim yok idi. Nende şeşekler? Ben bir nende şeşekler alıp kaçmadım. Hadi şu yırtasın. Bu şeşeklerini sen dışkı aşka kaytkanda alıp kaytmadın mı? Yok. Men şeşekler alıp kaytmadım. Bu indi şeşeklersin. Bilmeyim. Bu uydan tamam şıkkana başladım endi men. Ha? Tüge. Zülfiye'nin suyerkesi, arak suyerkesi getirgendir. Kaç kişi var dedi kızı? Әлбәттә ул китергәндер. Тагын кем алып кайтсын инде мондый матур шәшәкләрне? Şulay şu. Biz baş vurtapız. Zülfiye! Senin korakta et. Biz yukta başka mında kırıp birisi olmasın. Aşkışlarını sinanlardan al. İşittin mi? Прошу не командовать.
Isänmi kadırlım. Aydamas tabın yanına. Isemiz. Isemiz. Sensiz. Sizge neçe yaş? Aa, men hakuminde. Ha, biz sizning ismingizni de bilmaymiz. Qarak men. Qarag'u. Qo'shamati bo'lgan o'g'lining hozir endi ismini aylangan. Sonday. Yep yaş kız bilen neçe namusunuz uşa. Qaralın, начальник. Sen benim namusuma tiltidirme, sen öz namusun turunda biraz qayıqır. Nahal! Halim. Ara! Zülfiye! Sen bu adamga ayt, boshqamda ko'rinmasin. Yoksa men ona şorata var mı? Men 1-2 saatdan koytam. Halim. Amına hazır. Aytindi. Sen kim? Ha? Qarak. Narsa? Bizning Fatirning oshiq ishlari bormi esingda? Men o'shalmagan izoh yiltir bu dunyoda. Shef. Bunday shiver intelligentni qoraqni birinchi topqir ko'raman. Zulfiya. Bu shashaklarni siz ketirdingizmi? Men ishdan qaytib o'zga yegizgan merak bo'lsin deb. Narsa keraksin buni sizga bizdan, ha? Bu yerdan menga ko'p aybar kerak. Barısını bir yo'l aytib sizni xushsiz qoldirasim kelmaydi. Shuna ko'ra vaqirag'indan boshlayman. Bu Fatirdan bir aybar o'g'larga tegishman men. Ya. Narsa kerak edi bizning Fatirdan. Ha? Halimda zo'r yetakchilarni pishirata turgan dokumentlar bor ekan. Demişler ol papkamında saklanan şu yurtda menga akşa to'ladilar, men shuni urlarga tegishim. Albatta men sizga bularni silab turga tegishli bo'lardim, lakin menga hozir baribir. Men sizni ko'rdim. Sizni uchratdim. Rost aytganda tikrar edim men ol papkaga. Lakin men ularga so'z berdim, akshasini to'ladilar. Onlara papka sebebi bilen bu Fatirga kırığın ayı var. Seni bir kuresim kile. Aşık oldun, buğay mı istiyorsun? Oo. Дело пахнет любовью. Zulfiya. Narsa siliysiz siz. Papkını tapmadım deyip algan akşana geri qaytarıp tabılır idi. Tek bana seni bir kuresim kile. O'lib ko'rasim kela. G'afur etasiz. Sizni Halim?
Zülfiye'nin kişisi değil bile. Şuna göre gene siz bu bölmede rahatlanıp oturasınız. Bilesiz iken. Bilesiz iken bir yakışa. Konak bulsanız tıynak bulmak gerek. Qara güzel qarak. Hadi güzelsiz. Siz benim telimdeki minni koyun bilesiz. Fatiha'nızın aktarganda bir fotoğrafik gelip çıktı. Siz anda Elfiye bilen basseyn yolunda jitekleşip durasınız. Biz başvadamızın halim bitkinleşip oturabittim. Hasır mı nönürse? Halim'nin kankırışları turunda dokumentlar var, kopyaları minde. Bana dollarlar. Şunun beraberine mizli tırgan papkın tavuk bir. Ruhsat et Halim'nin papklarını aktarırga. Yok. Yok. Anlar bina. Olay betrek olacak. Ondan sonra bu işim tamamlangaç men seni bizim bilen kiti alan mide akşat bu. Yok, kalma dolarlar. Her vakit az. Yok. Zülfiye, ana akşalar alıp çıkar o giyetiğinin papklarını. Yok, bir nindi de papklar koramısınız. Zülfiye koyalı dolarlarını. Sen dollarlara. Koy dilersin ha. Zülfiye bana alıp çık. Koy dilersin. Hazır bütün paplarını aktaralım. Zülfiye! Bana İşevgiz bu. İşevigizni beklarga da unutkansız. O'ziga jayilib. Dollarlar sanaysiz. Bu kim bo'lib chiqdi endi bizni? Menim suyarkan. Zülfiye. Ani yarar endi. Yash orabız zo'r bo'lganga ishi pishar endi anining. Подумаешь. Kishi sayvat bo'lsa, nek shunda jetmishda bo'lmay. Suyarkang bek boyaqirsa, o'shda turib dollarlar ishlab berasing. Слушай, Sho'ller, aytali menga. Mening tanimni qo'yam bilasizki? Senin tenini bilmegen kişi var mı iken bu şehirde? Alfiye, tuzunla. Ama Zülfiye etken senin temindeki jit turunda. Sen benim bilan alaysileşme. Zülfiye. Albina, meni bu sho'strak bilan qoldiribsizlar. Mana narsa. Menim sana shuni aytasim kerak. Sening yozmishing mening qo'lda. Nişeğinde. Шулай. Сені 117 статья bilan o'tirtirgan tashalar. За попытку к изнасилованию. Oo, Да. günlük işlerde mataştır evinde. Представь себе меня. Mana narsa. 5 milyon berasizda. G'ariza bo'lmayacak. Bulganını yırtırmın. Başkasını yazmam. Yararım anlaşıldı. Sana da akşam iken. Yararımda ehemmiyetlere geçler var. Zülfiye alır sigaretini papkılarını. Zülfiye! Zülfiye! Burası. Yanlış. Bir şey var benimçika. Mehmet gerekli papka yok bunda. Sen karşıma başıma kafayı ediyorsun. Min Elfiye'ye bir iki söz gerektirmeden geldi. Bana Elfiye. Ben sana 5 milyon değil 10 milyon verem. Bir papka tavuk bir, maratta bulur Fatih şu. 10 milyon? Ay 10 milyon. Nerse? Bir özüme mi? Сильно. Sen ayda alaysan?
Кеттік бізге. Марат Қазанда. Ертеге кеш білен генә қайта. Анданың түрлі папкалары, қағаздары дақырена, бәлки сеңа керегі де шындадыр. Бек айбат. Кеттік. Альбина, София, біз кеттік. Альбина, чау! Қора құлыннан ақшаласың, Зульфия? Алсам не? Мен бит ул акчаларны отработать итешекмен. Ул эзләгән папканы табырга ярдәм итермен. Яраббым, қарап, инде ул барбыр. Ә ул миңа ошый. Ул бит сиңа гашыйк. Тик тор. Күп сөйләшәсең. Ішін ішлей бошта. Мен де шулай деп дейді, ішін ішлейіңін. Мәхәббәттен де үстінірек іші yok не баса bu dünyada. Бапканы табай ғалы деймін. Yakın girme kışkıram. Ötüre almışsın. Elfiye bile Zülfiye bizim birge gitkenini bileler. Qarang, nega siz bittinigizda shunday isterичкалар? Bermeyim papkını. Mana munda $2000. Bugungi kurs bilan qaraganda 10 milliondan ortiq ақша. Sen şun erkişi. Bilem. Rahmat. Yarı. Joyli şokda ishqanayman. Ya yarayın da çıkma. Kimdir bor? Kiramik. Marat. Sen neresi? Sen bir detayına koyduğuna teşekkür. Нәрсе, ертерек қайтуыма ашуың келе ме? Yok, kayındı. Соң шулай болғасын. Бар әлі, ашарға әзірле, менің бек тапшысы келеді. Әлфие! 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 Менің мұнда бір папкам жоққа шыққан.
Nindi papka? Bir papkım yo'qqa chiqqan qo'ya bo'lar ekan. Bilmeyim, men qag'ilmadim. Nerse? Abid bunda kimdir? Aqtarınga. Bilmeyim, benim senin eybirlerini tigenim yok. Nerse şulay bek ehemmiyetli papkıydı menin. Ey bek de ehemmiyetli papkıydı Elfiye. Qayda ekan o? Bilmeyim, men qag'ilmadim. Bir papkını. Qaraq! Mende tugul o papka. Bir papkını sıvolaş. Tegi qaraq tekməyəğinə senin tənindəki jeylərini bilmey turğandır. Bir papkını qaraq! Kışkırmasana. Sen özün korak. Sen bütün papkını özün de halimden urladın. Halbuki onun tuğan günün bayram etkende. Siz özünüz barığızda koraklar. Sen bütün özün de urlangan, talangan akşağa yaşayıp yatasın tugul musun? Helle sizin mafya kızını bilmeylerde biliyorsun mu? Seni bit koraklar, uçların dağına köterip yürteler. Bir papkını. Sen özün korak. Bir papkını qaraq! Tugul papkı. Tugul. Mena kışkırasın mı? Konuşma Murat. Hatan kız bilen tolvar şu yakışmıştı. Otur! Bana o papkı. Mende. Bir papkını qaraq! Karar sen bugün bütün kişiye de korak deyip kışkırasın hala. Yavaşmasam sen bu papkanı dostun halimden urladın. Oldağını koyanlar urlagan hamındağı bütün kağızlar urlaşı talav turunda. Demek bunda bütününüzde siz korak olup çıkası tugul musun? Men bit seni hasır! Onu kız yok. Çünkü mende tağı bir papkanın kopyası var. Eğer de o dokumentlar yoktu dünyaya çıksa sen özün 10-12 yıl sek uğraşacaksın. Kımmırsın. Oğul dokumentlarının originalı qayda? Bir zor kişide. Senin hazır çıkarıp jivar şunun beraberine. Seni de halimni de risvaylavşı papka yok bulaşak. Amin sen işik şanırga tiyirdi. Men bit profesyonel korak. Kommersant efendi. Amin senin kilesini sezdim. Ko'nglim bilan. Seni sog'indim. Hamon pap qizlisinmi? Bitta to'xtam endi men uni. Sen shulay bo'lg'ash. Tag'in narsa kerak, narsa izlaysan. Si, kerak. Bir fatirdan bek ko'p narsa talab etasin tugilmasin. Hozir erim qaytashaq, ol endi hozir sening shin qaroq ekanini bilan. Aytdingizmi? Hayır. Aydan. Qo'yim. Turmagami? Ishlab turmaga. Turmada o'tirasim kelmaydi mening.
Бұлай фатирларға кіріп ерсек, отыртырлардар өзіңді. Әдірісін күн әйткенде, сен түрмеде отырға тиішлі кіші түгілсің. Рахмет. О, қарақ. Selam. İsen mi? Как дела? Evet, özünden ışık. Классно. Әне, 50 мың ақша керек. Нәрсеге ол? Керек енді. Сен бердің бит әлі бір кімге? Жоқ. Ақшаң бар еш. Долларларны мен сақлайым. Ma. Зульфия? О, рахмет. Зульфия, Шәп кішісі. Зульфия, сені ұят түгілімі? Сен өзі берді бе? Долг платежом кіресің. Зульфия! Пока. Зульфия! Әне, ярам, сам бол. Ya Allah! Zülfiye! Zülfiye diyeyim! Albino time balaga. Albino. Men sana hazır barısın da anlatıp birem. Men barısında anlayın yok. Men sana bütün işgaliklerini anlatırga tiyişti bile elbette. Lakin bundan nindidir bir zanknuti kırık gelip çıktı. Helal. Baribir hammangizda bir-biringiz turida bilashaksiz, durustroq endi bilasiz, shunga ko'ra men g'ab-g'a deytirib anglatirman. Seni ham Maratni Zurzaklarda ham mafiyaga yordam etuvda g'aybli turgan dokumentlar bor. Prokurorning retsidivistları ham jinoyatchi ishqorlarga yordam etuvini dalillovchi qog'ozlar administratsiya boshlig'ida bor edi. Administratsiya boshlig'ining qanqirishlari turida dokumentlar senda bor edi. Ana sendan do'sting Marat urladi. Maratning fatiridan o dokumentlarni men urlab chiqdim. Qiziq bit-a? Bütünüzde bir bıcırrağa baylangansız. Men o dokumentlarni iltib topshiram. Şunun beraberine glava prokurorga o'zining dokumentlarini berashak. Endi qutulg'ach prokuror sizning ishdan jiyilgan kompromatni sizga topshirar deb ishonasi kelar. Shug'ina. Barak shug'ina. Tutalatiga bajra qala tugilmisan. Shulay shu. Bir-biringizga pakt topshirib, bir-biringizni g'afvu etish uchun bajraning saqlanib qolib tugilmisan. Qiziq bu. Halim! Kerak. Pistoletingni yashirib qo'y bolashaga tugil. Meni o'tumdan birgizga da foyda bo'lmayacak. Qaradi. U topqini. Men senga o'zim topshirdim deb aytdim. Men senga to'larman. Ko'p etib. Nindi dünya bu gel akşa takdim etib turalar ha. Ko'pni to'laysan? 10 milyon. O'ylab qararga bo'lar. Qarada. Sen Albinini yaratasanmi? Nega olib so'raysan? Ana shu aytib so'rayman.
Мына сіздің ғаилә тұрмышыңыздың психологиясын аңларға тілеймін. Нәрсесін аңламайсың енді аның. Мына саған нәрсеге керек? Мұны еткен сұрау. Анда сенің не ішің бар? Мына сенің шахси тұрмышыңда менде рөл ойнайды. Сен нәрсе? Күліп отырасың менен. Шықлаймын. Мына кішілер дүниясының психологиясын аңларға тілеймін. Альбина да, Альбина турында ойламада, сөйлешмеді. Білдің ме? Түште көрге рұқсат етесіңміз. Жетті! Ярай қызыма. Альбин ол әйбәт қаттын, ләкин нәрсәгә кирәк ул сиңа? Бергә яшисез, бергә гомер итәсез, ул хатын вазифасын үти, син ир вазифасын үтисең. Бик ямансы түгелмесең. Ниндидер ағымлылык, үзгәрү юк. Бит дөньяда бөтен нәрсә үзгәреп, алмашынып торырга тиеш. Ана ямансу, ой ямансу. Қарады, кіші тұрмышында сенің не қуатташың бар? Сіздің менің тұрмышымда не қатнашыңыз бар? Біз қуатташмаймыз. Сен өзің біздің үйге бәріп кірдің. Әгәр дә қызы bu yurtқа кірмесе, келер едім мұны. Ярый, қозғалайым Альбина. Теге папкашын мені төләділер еді. Шәбиттер. Сау болыңыз. Қатып тұрасы! Сен де ақыры шұшы қорақпыран үш етесің бұғай. Сен де мені қаршы. Мен сеңа қаршы. Нешік мен ілігірек көрмедім. Аңыламадым екен сенің алама көңіліңді. Ера. Көңіл туындан намыс тұрындана. Дит тамыңда сөйле. Дүния қазір ашыққа шарат қанунларға бұйсына. Ярый әлі дүния. Сіз ойлап шығарған канонларға бойсынмай мәшғәр болыр еді. Ера. Қамыр тұрындана. Олашақ дит тамыңдағы рецидивистарға сөйле. Жуарың тәрбиелі. Ауыл ятимнәрнең бәхетсезлегендә синең дә өлешең бар. Хәшәрә. Жетті! Рахим етіп қабыл ет. Так. Қазір глава, аннан соң Халим келерге тиішлер. Алыш-беріш жасарға. Қалған суманы мен башқа орында беремін. Тігілер келіп кетсінler енді. Алайса мен шығып тұрайым? Жоқ, шығып тұрмасың да бұлана дұрыс үшесің шей. Іше тұрана. Қазір қарайбы. Ой, бақыттың артқыры. Міне. Менің бақытым бұлайда тошып артқан енді. Назif Aliş. Haydigiz. İstigiz gitmesin. Türden oluruz. Ne нәрсе? Mına. Senin üstten toplanған dokumentlar. Bu bit yolgan. Falsifikatsiya. Belki. Нәрсе бәлки? Yarı.
Sizlarga analiz yasab beylanib o'tirgan vaqt yo'q. Mana bunisi sizniki. Mana bunisining shin yolg'on. Şeyin təmli olsun. Rahmat. Yarı. Ben gittim. Anda milisiya şəlinə kilgəndir. Ol da sizə bir kirek olay. Sağ olunuz. Kelip jetken. Ya Aydavuz. Ya nihaller var. Şimdi nihaller. Ha. Papkana. Mana bu qarakka men o'zim topshirdim. Ha. Marat sen bu hayvan için cevap vermem. Ha. Kstati, şehir başlığına, rayon başlığı bilen benim münasebetim eybat. Zat administrasiya bilen. Birga ishlarmaytarasiz da. Yar. Qo'rqma. Aybat yigitsin. O'tirana biraz shuna yaxshayish. Şeyişken var Allah olansa. Şipkine gidim rahmet. Qaroqlar. Bizning üstten yazılgan dokumentlarini benim o'zime topshirsangiz edi. Shulay. Ne işin ana men sizga topshirgan deyishar, ha? Ne işin? Ama şol ben bergen papkalar beraberine bizning üstten yazgan qog'ozlar bizga ko'sha deb aytgan edim. Ha? Mana qaraq, shulay aytgan edi, durustmi? Bilmeyim. Menim ish vaqtim bitdi. O't pisqida men hazır. Ha. To'xtani. Ol dokumentlarni qaraq vaqtida aytgash bermeyişe bulmaz. Ben. Rahmat. Ay, senin bilen biz bilersinmi? Ay. Şonday zor işler maytardık. Hazır. Birer. Şunu yakşayışık da ondan gideriz. Uzak gittirdin mi? Şoqdi. Qaydan shu o'tiratgan eding? Avtomatda. Seni bir ko'rashim keldi. Men de seni yo'qsindim. Ida shkafdan yaysa karavot ostidan kelib chiqarsan shekilli. Ayda mening bilan. Qo'ya. Qo'ya bo'lsa-da.
Bu şehirden keterge tiyiş. Bütün нәрсені ташлап mı? Hayır. Мұнда бит енді менің қызғанарлық нәрсем де қалмады. Сен Хәлимге нелер сөйлегеніңді хәтерлейсің бе? Мен бит сенің тіл түбіңді аңладым, философ. Кішілер түрлі вақиғаларда ұшырашырға тиіш имеш. Демек, кішілер түрлі вақиғаларда ұшырашырға тиіш һәм айырылышырға тиешләр. Тиешләр дип. Алай гына булып тормыш бу. Әгәр шулай булып торса, тормыш искиткеч матур булыр иде. Соң шулай булгач, без синең белән бер каһәр папка тур аркасында очрашкан идек. Булды, бетте. Демәк, хушлашырга вакыт. Хушлашасы килми бит. Хәзер инде бу эшем тәмамланды, минем бу ләззәтне дәвам итәсем килә. Ярдәм ит миңа. Бигрәк катлаулы икән. Бәлки. Беләсеңме бит? Дөресен генә әйткәндә, син үзең генә миңа аз. Син миңа урлау процессы белән бергә кирәксең. Мин хәтта хәзер менә синең белән нишләргә икәнлеген дә белмим. Кызык кешесе. Шулайдыр шул. Демәк, мин генә аз сиңа. Альбина. Син бит шул урлашу процессының фақат бер элементы гына. Ләкин хәзер син дә юкка чыксаң, миндә бөтенләй бушлык калачак. Калдырма мине. Ай, бушлык имеш. Мискенләнеп утырма, ичмаса менә шул кадәр акчам күп. Син мине акча өчен урлаша дип йөрисеңме? Мин урлашу минутларын дөньядагы бөтен алтыннарга да алыштырмас идем. Урлашканда гына яшим мин. Син чынлапта карале безнең фатирга кергәндә, папка эзләп йөргәндә ут чәчеп тора идең. Хәзер бөтенләй мәлҗирәп буйгып төште. Яратам мин сине. Ләкин минем яратуым да үзгә, сәер. Ярату түгелдер инде. Бәлки. Ләкин калдырма мине. Соң син мине үзең берничә көннән үк ташлап качачаксың. Кем әйтә? Соң әле генә бит мине бер элемент дип ататтың. Ә мин үзем. Альбина. Мин үзем дә шул урлашу процессының фақат бер элементы гына. Барыбер ташлаячаксың бит мине шулай. Белмим. Киләчәк турында уйлама, бүгенге заманда бәлки ташлашмабыз. Менә ул яшәү мизгеле. Менә хәзер яшәргә кирәк. Бәлки иртәгә бөтенләй кояш та чыкмас. Бәлки җир шары урталай ярылыр. Син караклыгыңны ташларсың икән. Менә аны sana әйтә алмыйм. Аны вәгъдә итә алмыйм. Бер дә матур һөнәр түгел инде. Шулайдыр шул. Ләкин минем кебек караклар кирәк, Альбина. Бу бийек заманның бийек урлашуларында минем дә үз урыным бар күрәсең. Демәк, карак булып килгәнмендер бу дөньяга. Каракка гашыйк булырмын дип һич тә уйламаган идем. Мин дә карак булып, фатир басып, милиционер хатынын урлармын дип һич уйламаган идем. Яктаям, көннәр нинди якты бүген. Мин хәзер üstüme gene alıştırıp gelem. Min bek tez gelem.
Sen Nişanlı. vaqt bek oz. Men seni o'tirarga tayyor. Sen balki meni xatarlaysandir. 4-zonda birga o'tirdik. Sening birinchi xodka edi, men 6-otryadda edim. Yüzüm kolay tanır. Mana narsa. O'qishingda to'langan. Sen yo'q etalarga tayyorsan. Tek birda seni xarob etasi kelmayman. 10 million berdi menga ishqimdan ham o'tan ko'rinma. Senada akşa kerak buni. Şefkatin. Naşar tügel. Qayda ol? Siz нәрсе ханым ұзақлығыздамы? Прокуратура бүлмесіне кіріп, администрация başlığından больницадан қашқан пациентті таптырасыз. Kimге müracaat eteyimsin? Врачлар bilmiler, militsiya boşlar hatta kızıqsın mı da kimden sorayım? Ana, prokurorga müracaat etiniz. Oo, Albina. Ya. Ne narsa? Hayırlı ekan. Tomondoshuvli shartnoma beraman. Ay, qayda ol? Halim ishga boshladi, bilasizmi? Bilem, isrik vaqtda kelib jetadi. Narsaga shulay aytarga endi. Mana Haliming bilan qo'shilda birga turamiz endi yaxshig'ini. Qo'ya ketdi ol. Qaraqmi? Hayır. So'ng больницадан qochgan bit. Ul bit bek ko'pni bila. Ko'p bilgan kishini o'zing bilasing, biyuk una bitirmaylar. Siz endi hozir kishilarni da urlay boshladingiz. Siz нәрсе ханым ұзақлығыздамы? Onu больницадан kim urlaganını biz qo'yan bilik. Onda mana sening mana shulay kelib bunda bu ishlarga qisilib yurularing birda kelishda turgan yaxshi tugul. Yaxshi tugul. Qayda ol? Yo'q, siz mana o'zingizning boshlagan izgi ishingizni diplomingizda aybatgina boshqarg'iz. Qayda ol? Nechik? Qayda? Bek yaratayding menisiz shu qaraqni. Qo'ya ketdi ol. Halim yo'qqagina kunlashmagan ekan. Qo'ya ketdi. Qarang seni. Tag'in bir martaba bizning ortdan yursangiz, biz sizga boshqa sharaflarimiz bo'lishadi. Ul bit professional qora. Qo'shasi kelgandir, ona bit gunohlari zo'r. Qo'shasi kelgandir da больницадан qochgandir. Bor. Qo'shasi kelgandir da qochgandir. Mana shulay. Men aytamanlar bizni birishib jirmasin deb biroz oqsha turtikmi? Yo'q, biroz savayda kerak. Ondan so'ng kuch ko'rar.
İsa.